I veliki pozdrav svima, moje ime je Aleksandar i u današnjem klipu ću od kasete da napravim USB. Sad kako ću ja to da izvedem? Naravno neće se fajlovi snimiti na traku, već imam stari USB koji se raspao, dodao mi jedan druga taka, demonstrirat ću vam. Znači šta ću ja uraditi? Nekako ću baciti taj flash u ovo kućište od kasete. U pitanju je Kingstonov model od 2 GB, dao mi jedan moj kolega, kaže evo ti nosi, stoji mu tamo kao otpad u fioci, rekao daj ti namestit ću ja nešto od toga, glupo je da ga bacim, žao mi je. Znači šta nam treba? Kaseta, USB, skalper, klešta, lemilica i možemo početi. Up and down, dancing round and round. Up and down, dancing round, 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 dancing round,
I tako da to je to, vidjeli ste šta može od flasha da se uradi kada se slomi kućište i odlomi, znači može od kasete, šta vam god padne na pamet, meni je palo na pamet kasete da izaberem kao kućište. E sad, zašto baš Balašević? Zato što iz razloga volim ga i poštujem, volim sve njegove pesme i ajde ono kao. I inače najlakša je kaseta po težini, neka niskobudžetna. Tako da hvala vam što ste gledali ovaj klip i nadam se da ste uživali.